siyawukukumsore shutha kwane siyawukukumsore ngoba siyawukukumsore shutha kwane siyawukukumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu umthandeni umfoka Manqele ke lapha na wengane zakwethu usexolisile esizweni ke lapha na wengane zakwethu ukuthi kade edla imponjwana ke lapha na wengane zakwethu ethintile kancane njengoba kade kwi birthday yakhe ke izolo ke lapha na wengane zakwethu simbonile ke lapha na exova ke lapha na wengane zakwethu ebamba umhleli wemcimbi sosesitulweni efuna kuhlale yena ke lapha na wengane zakwethu kodwa ukuthi iyobe esizweni sama Red Nation nabo bonke abathandi bomculo kaMaskandi. Thina ngaleko okhuluma kakhulu sizokufakela ke i-video lapha na kwi-comment yethu yokuqala ulizwe egcokama lixolisa ke wengane zakwethu. Ungakhohlwa ke ngena lapha na kwi-comment yethu yokuqala bese uyasifollowa ke lapha na e-page lethu la ka Facebook usubscribe la ku YouTube. Si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.